سليمان دما تخوش بقالك دما مجي زيد نمايم تخوازن تبحث هولدانا ربيع هري داوي بك هل بدنا جراك هولدانا كبيرنجي تكرن جهلا مالباتين شتين داعشي ام خوازن ويك اشتناز بكن حتى جسر صالح حيانها چن مالباتين داعشي ج كامبي دركتنه هجمارها حتانها لكامبي قاسي كنن بك دم باش آراس براستی جی 2 ساعت 11 نیورو هولدانا کراویج هندری کامپا هولی هبو تایبت ج فیزا پنجا یا گوجنین داعشی بیانی تدمینه او هولدان شیز جنبو جنو زاروکن داعشی دوی دری د کامپی ده هولدان آوان هبو سری کسکی جخورا کسک قاچاقچی دیت بوش بوان جندری کامپی درخه براستی جی لپرسین هات فکرن و گلک هزن اولکاریا هندرین کتل و تفجري او هولدان هاتا اشكنندن او بلان نجها سري انها او جنان جي الجمع صايشا جنيه اللي برسين بوارتي كرنج بو بجين اگاهي چاوا دو خستن جوي دري برن كيدر بچانا بيوندي او تيكيليوان بكيربو غوري اگاهي مج هزن اولكاريا هندرين گرت گوتن او كسكير د اخفين او كسي هاني جيل شامي دما تي ديار كرن گو كسي اف جني گو اج وردر كتانا بري خبدانا شامی و ادلبه هولدان جی هبو براستی جی پراکی پرمزن هاتبو داین جبو درخستنا و کسانا هر کسک زیدتری 20,000 دلار ده داین جبو الویدری درکوه جبو هجمارا کسین گو دخستن جس ایسال تنی ده هولدان یا روی هجمارا کتا کستونه لی گوری هزن اولکاریا هندرین و گوری ما پرس جوان رکر گور روجانه هولدان هی روجانه تو کانو بیجی هولدان روی هندری کامپا هولی هی لی او هولدان ناگی سری و براستیجی هولدان هری مزن یا دو بو شست جنبو وک ما گوت شست جن دخست جوی دری درکوه بچه شامه به ریکاس عربی که هاتبو عیار کرند هندر کامپا هولی ده سیطره اول یانجی حاجزه اول درباس کربون حاجزه دوداجی هاتبو درباس کرن ایس سادجی براستیجی لپرسین و شوپاندن جالی هزن اولکاریه هندرین هبو او هولدان هاتا شکاندن براستیجی الویدری هشیاریا هزن اولکاریا هندرین و هزن دیه گو پاراستناوی کامپی دکه هزن گردای قصده او خو هشیاریا کپر مزن دکن جبو هولدانین روی هندری کامپی ده نها جنین بیانیه گول ویدری دنه 6,000 جنین زیدتری 6,000 جنین براستیجی امجی نه جناوا فیزا پنجاتین ما هولدا گو امل ویدری کارکی الویدری بکن لی مخابن زاروکن جنین داعش دیسه ایریشی مکرن کفر آویتن مده سلوگانین داعش دگوتن الهندره او فیزه و نیشتن ام کار خلوی بکن ام جوی دری درکتن هزی اولکاریا هندرین جی بمربو ام شون ده وگریان راستی گوری اولکاریا هندرین جمر ده بیجه هولدانی وانی روی روجانه هی تایبت گاوا گو ام بیجن کروانین گو جوی دری درکوه چه بر بی هرمین سوری و چه بر بی شامی و او دخوازن درنکوه نرن عراقی شاش بوم بر بی عراقی و هولدانی وان هنج بو درنکه و نرن او هریمانا رواندن لویدری و رول لویدری چه دبه او هولدان جی گش ناگین ارمانجا خو تم هشیار بونا هزین اولکاریا هندرین و هلوان وان داخوازوان یا روی ناگی سری بلی آراس بله سليمان تبحثا پراکر يعني تقول لبرانبري برا دخستن أبنا برابن قاچاقچی گو اف پرانا ورگرتنن و آگاهین الگوری تا یانجی دناوا دسته تده اف کسا کیبو جهلا اسایشه بهاتیه گرتن گلو هاتانها براستیجی نکانی بوجمر بگوتانا کیبو لگو کسی کیبو گل و دری کار دکر او هاتیه گرتن آنها لی پرسینجی در حقیقی ده هاتیه وکرن و لی پرسین بویره جی تکرن گو تکیلیای بکریه کی آلی کاریا ویددا جبو در کتان دنه بخوش فیر سیاره تنه یه گو عربه دا جود 7,000 دلار سوز دابونی جبو بدنوی و هر کس گوش دری در خستایا زیدتری 20,000 دلار او بستندانا جبو در خستنا وانا براستیجی
وەک تمژی ئەم بەحەز دکن جنên Daişê golvêderê perangelekî mezin didin ji bo derxistinawan taybet gava derdiketin diçûn herêmê bin dagirkeriya Tirkiye ji ber ku serçeteyên herî mezin wek hûn dişopîn wek hûn dibînin û temaşevanê me jî dişopînin li wa deveranayê bi rastî jî berê çendekî jî serçetakî pirî mezin li Atama girêdayê Idlibê koalisyona navdewletî li wê derê ew kuştin bi rastî jî serçeteyên herî mezin li wa herêmanayê perakî pir mezin didin ji bo jinên Daeş û zarokên Daişê gol kampa holê hewildan bide gowan ji vê derê derxê yanî me got hejmareke pir mezin e yanî reqemeke pir mezin e $20,000 serê kesekê de 6 kes bûn hejmara pera jî zêde bû ajokar tenê soza $70,000 dabûye gorî agahiyê meşxur girtinê ne got hîna nete kezin jî bi rastî jî perakî pir mezin tê dayîn ji bo derxistina va jin û zarokê di hundirê kampa holê de berbî herêmê got dagirkeriya Tirkiye tê de bîn yan jî herêmên hikûmeta veguhêziya Şamê belê aras. Süleyman Beryas xatirê xweş te bixwazim min dixwazim di atmosfera kampê bi giştî ji mir bêje te her çi qasî te behsa zarokê çetên Daişê li wê dekê bê çi slogan ji wer digotin lê li vû tevgera asayîşê li derdora kampê çawayî di hundirê kampê de Ez ê destpêkê behsa liv û tevgera asayişê bikim bi rastî jî heşiyariyek pir mezin heye hêzeke pir mezin derdora kampa holê heye ji bajarê Hesekê derdikeve heta holê seytara û em bêjin hacizên hêzên ewlekariya hundirîn heye bi rastî jî li hundirê kampa holê gelek em bêjin xalên asayişê li vê derê heye qesedê jî ew jî alîkariya wê bi hêzên ewlekariya hundirîn re heye yanî hazirtiyek pir mezin têkirin em bêjin karekî pir mezin li vê derê têkirin ji bo hewildana çetên Daişê li vê derê tim negiye serî yan jî malbatên çetên Daişê negiyen serî ji bo revandina wan bi rastî jî gelekî dixwastin serê ji 2019 de heta anha gelek pîlanên xerab ji bo kampa holê daha dayîn lê ew pîlan nedigiya serî ji bo zarokên Daişê ew slogana got radikirin tiliya xwe radikirin destê xwe ji me re wilo dikirin ew jî soza serjêkirinê didin ev jî heşmendiyek gojinên Daişê di serê va zarokana de zarok jî qurbaniya wê heşmendiyê ne yanî zarok ti sûcê wan tune lê ji ber ku ew heşmendî di jinê Daişê de serê jinên Daişê de hatiye çandin dixwazin ew heşmendiye ew fikra teror serê zaroka de were çandin dijî em atmosfera kampê bikin kar û xebat li vê derê berdewam e em bêjin fîzên got Sûrî û Iraqî lê ye jiyan lê normal e yanî kar û xebat lê tê kirin hêzên ewlekariya hundirîn li vê derê hewildorê kampê dimîne li aliyekî de jî rêveberiya kampê jî kar û xebatê xwe berdewam dike ji bo em bêjin xizmetên xizmetwîzarî ji hundirê kampê re û têkiliya rêxistinên merovahî ê li vê derê kar dike tê kirin em kanin bê halê hazir ev atmosfera kampa holê berê gelek spas ji bo te û çekanê me Süleyman Tewîl ti bawekî zindî ji kampa holê bejdar bû em vê yekê ji war dibêjin tu kamêrevanê xwe haş xwe hebin ji bo nakê mesela tevgera çetên Daişê di hundirê kampê de xebat xweş ji bo we.